Kajing itu kana sepang ke wei ke kena college ke baya it samla badu para kelas jongka. Don ke wei ke kena samla ke bah ke arta ke bah kat nyos nem ai. Kane ke kena samla kadang pule kelas 12 ke late ke school ke bah pong uniform ha ke wei ke school ba. Ha kene ke school don lang mat kente bersenrang. Kane ke kena samla ke kerteng ke Angela. Ke Angela kulong ke kena samla ke bat tips ni bat kam jue parlok bat no ke wan school ru marway ke late shaying ru marway. Ha kane ke school bapule ke Angela don nuwe senrang bekerteng Samuel. Samuel ulong kum ubo sapo kelas. Baro kiting bhai namar ki parlok ru udan shibun ki balong kum ma uhi. Ke Angela habaka wan school katno ke riet mensim namar Samuel bat ki parlok chungu ki pentut baik jaka ki kren kai kumne kumtai. Lada ke Angela ke mud pensyong ha ke benru Samuel ubu de usinggom beladep kta ha ke jaka syong jong ke Angela. Ke uniform jong ke Angela ru kalabit singgom. Samuel bat ki parlok chungu ki kibenya ka. Samuel bat ki parlok chungu ki le lai pujaj ban penwit ke Angela. Ke Angela kam ju ong ka sngap bat ke jau mat. Samuel bat ki parlok chungu kim patiaw ke jingjau mat jong ke Angela. Samuel udah kena pule tang bau di skirt pum wat hakmat ke uniform ru don jingle ran. Kinong hikai ru kim julap ya ke jinglong jong Samuel watla udah balik kla po school. Kinong hikai kim tip ba Samuel udah secret ne ki jingdi ki baharu kom. Teha kui kesngi Samuel utap ya secret jong ha school bag. Enda unong hikai ula wana classroom jong ki ula pak saya ki kot ha barok ki kena school. Barok ki kena kelasai hala ki jong ki kot. Samuel ru ula saya ka kot pat ha ka por budang saya ka kot la hap pocket secret ka jaka syong jong u. Samuel untip bu ula hap pocket secret jong u. Ke Angela ka syong mar siliang mat Samuel. Ke Angela klayo bu pocket secret jong Samuel bu ula hap pat ke Angela kamut bantam mi pocket secret. Henry ha ka jaka por unong hikai uloyo ba ke Angela ka pat pocket secret. Unong hikai ula khot ke Angela sa khamar pa ula keli ka ba pidi secret ne ude ujong no. Ke Angela klaong bangam di secret. De unong hikai ula keli te de ujong no. Samuel ula tieng ya unong hikai yo ba ke Angela ka saya tu ba ude secret jong u. Samuel ula tieng yo usak back school Henry ke Angela kam yu tu ya ka jingkeli unong hikai ka sngap back. Ke Angela klasak maham ha unong hikai bat klasak ajing senang. Unong hikai ula syok ki kti jong ke Angela da uding. Samuel haba uyo ba unong hikai ula syok ya ke Angela. Katno upang met pat ula perkat badai na kadau jonga baka sasak syok ke Angela. Endala de ke porwai break ke Angela ka yam marwai ha classroom kam trek syok ban bamja. Samuel ula yo ke jingyam jong ke Angela. Samuel ula lepan maap ya ka bat ula pentek na ka jan rumal ha ka kti jong ke Angela. Naduk kata kasngi Samuel ula ino no ki jingdi barok ba ula yalang porlok pat ke Angela. Samuel ula kiar no ki porlok jong barok namar ki porlok jong Samuel ru kilong tik kung Samuel hi. Dap katu kat ne bunai ka jing yalang porlok jong pat ke Angela kalapoi ba Samuel ula syok jing ke Angela. Ke Angela ba Samuel kila yat lang arngut ki syong ha classroom ru ki syong lang kim kwa banya jengai iwei. Ki parlok jong Samuel kila bishni ya namar ba yalang porlok syubat ki. Ki parlok jong Samuel kila tip ba Samuel ke Angela. Ha kelas jong ke Angela don kewe ka kentei ke ba itna ti Samuel. Kane ka kena kala tip ba Samuel pat ke Angela. Kane ka kena kala bishni ya ka bat kala leje tu men jong ke Angela. Men jong ke Angela ula lech school jong ka ula lech dan ya ka school ba ula yalam no sayeng. Samuel ula lingo namar tip ai. Naduk kata kasngi ke Angela kam sim lawan school syuk namar haying jong ka kim pak syuk ya ke Angela bakan lech school. Samuel kat ba wan na school uap kemik lenti ya ke Angela balano kan wan sya school. Pat usupet ya ka jaka syong jong ka Angela marwai ba ukun mau ya ka.
En daladap arbanai ka jing ap kwilinti jong Samuel ya ka Angela kam shim lakut. Ki paralog barim jong Samuel kila isen kila ya unmar ula perkat palat ya ka Angela kumba un sabij no. Ki paralog jong Samuel kila tau da koi ka buit kila lej haying jong ka Angela bat kila aka kemat jong men jong ka Angela kum kinong wan lum donation. Henry kita ki paralog jong Samuel kila wan ra da ka mobile ba paai Samuel ya ka Angela. Ka Angela kala lej ra ita ka sendok ba ada ki parlok jong Samuel bakala pej bakadon na ka mobile. Ka Angela kala kaman shibun. Bat ha ka por man miet Samuel la phone nya ka Angela. Watla kim yo banyakan do Henry kila yo banyakan man la kasngi kisnyo kumba kia don lang. Samuel ula ong nya ka Angela. Day ma pi ba iet ba penkala ya ka jing im jonga bat nga iet ya pi hadu kata-kata. Pi day Simon sim jonga. Ka Angela bakayo sengaw ba Samuel ukan kumta katno ka sengaw kta ka mansim. Samuel ula ong yay ap yang nga ba iet bangan wat kam wat jam shua mga bat ngan sawan shaw no ya pi. Ka Angela kala ko ya ka jingong jong Samuel bat kila bu no ya ka phone. Hadin shisnem Samuel yo kam ka way ka office. Samuel ula tre shua kumba henru pena Hadin nang tau Samuel ula let saying jong ka Angela ba ula pan si sendan ya ka kemi ba dukpa jong kaya ka Angela. Ka kemi ba dukpa jong ka Angela kim persya namar kitip ba Samuel uday bru bala imja imda. Ka Angela ba Samuel kila ya syong nya salang na ka jingtip lang di bahaying hasam. Lada episode tunat singo ba like share ba subscribe ka channel. Pisnyo tunat kena ka jinga tuk kana sa komen.